طول النورية دي تولا وقلت جو نوري والجيلي يا دو نورية ديت ودو الساقينة كيف اللاندا كيف سي بس حموش تافا بارابوت ود رميداي دور اي مادموزيل سيدون نوال شامبيونا اسيا ود رميداي دور تاوت له ودو ماشي كان أسمازيغ كان أصلا أسمازيغ وصل الله على فلوس الفلوس على والله يدقر قلنا تلميذ ستوسنا تلميذ ستوسنا. Monsieur le Wali, Mesdames et Messieurs les élus de l'APOUI et des APC, députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les directeurs de l'exécutif, Mesdames et Messieurs les athlètes et membres du staff du club, amis de la presse, honorable assistance à Zulf Laouna. Nous avons l'honneur et le plaisir de partager avec vous, dans ce mémorable hémicycle Aïssat Rabah de l'APOUI, la célébration du Nouvel An à Mazir. Hier 1973, une journée nationale reconnue officiellement, chômée et payée et fêtée sur l'ensemble du territoire national. Nous avons justement cette occasion programmé deux cérémonies, à savoir la remise des prix et des trophées aux APC lauréates du concours de la médiatisation, qui est à sa deuxième édition, et la remise des diplômes d'honneur aux athlètes d'élite de la wilaya, qui ont brillé sur la scène sportive mondiale. Mesdames et messieurs, l'APOUI de Tizi Ouzou a pris des initiatives visant à contribuer à la promotion de la culture et de la langue amazigha, car son officialisation représente un acquis ayant contribué à la consolidation de l'État national et de l'unité nationale. L'enjeu aujourd'hui est dans la préservation et la promotion de ce patrimoine culturel commun à toutes les Algériennes et à tous les Algériens. En plus des différentes subventions destinées aux associations culturelles qui présentent des projets dédiés à la promotion du Tamazigh, nous avons, en tant qu'Assemblée, rédigé et communiqué nos délibérations en Tamazigh. L'APOUI a dégagé aussi des subventions aux APC pour la mazérisation des plaques de signalisation. Ces initiatives ont été suivies par un concours de la mazérisation pour enclencher une véritable dynamique de l'utilisation de la langue amazigh dans les administrations publiques. Les moyens nécessaires ont été mis à leur disposition, notamment un dictionnaire du lexique administratif, unique en son genre en Afrique du Nord, qui a été réalisé par plusieurs chercheurs de plusieurs wilayas du pays, dans le domaine linguistique, et qui a été distribué aux 67 APC de notre wilaya, le 22 septembre 2022, afin d'uniformiser leur implication. Un travail fait grâce à l'APOUI de Tizi Ouzou. Cela sans parler de bon travail qu'effectue notre cellule de Tamazigh, qui ne ménage aucun effort dans son travail d'amazighisation au sein de l'APOUI, la traduction des délibérations, des règlements intérieurs, des différentes commissions et tout ce qui est en relation avec l'Assemblée. Il faut également mettre à l'actif de notre cellule d'amazighisation qui se fait au niveau des différentes directions et institutions de la wilaya. Nous tenons aussi à remercier le département de la langue et culture amazigh de l'université Moulid Maamri qui apporte son soutien dans ce cadre. Nous devons poursuivre nos efforts de promotion et nous revendiquons la suppression du caractère facultatif de l'enseignement du tamazigh dans le secteur de l'éducation et le rendre obligatoire pour tous les élèves à travers le territoire national. Les pouvoirs publics et les autres autorités du pays sont appelés à mettre les moyens et les mécanismes adéquats pour assurer la promotion et la généralisation de la langue amazigh sur l'ensemble du territoire national. Mesdames et messieurs, pour revenir au concours, je tiens en mon nom et au nom de l'APOUI à remercier l'ensemble des membres de la commission d'évaluation qui ont accompli un travail titanesque puisque du 13 novembre jusqu'au 2 janvier 2023. Soit près de 2 mois, la commission a visité 63 communes pour évaluer leur implication dans l'opération d'amazighisation. Aujourd'hui, c'est le jour de récompense. Le ministère de Justice va annoncer officiellement le classement des APC. D'ores et déjà, je félicite les APC qui seront lauréates et j'encourage les APC restantes
à persévérer, c'est pour la bonne cause. Mesdames, Messieurs, notre deuxième volet de la cérémonie concerne les athlètes d'élite de notre wilaya, qui ont brillé sur la scène sportive mondiale et qui ont représenté dignement notre pays dans les différentes compétitions internationales. Elles ont par leur sacrifice hissé très haut notre drapeau et ont, grâce à leurs efforts, fait résonner l'hymne national à travers les arènes sportives de toute la planète. Ces distinctions et ces prix ne sont que des récompenses symboliques et justice rendues à leur application et à leur attachement au pays. Notre Assemblée continuera, vaille que vaille, à soutenir le moment associatif et sportif selon les moyens dont elle dispose. Elle sera toujours disponible pour accompagner toutes les énergies saines. Pour ne pas trop tarder, je renouvelle mes vives félicitations aux ambassadoriales à notre élite sportive qui a honoré notre wilaya et notre pays. Encore une fois, est-ce que ça me casse تنبثلو؟ الشعب الولائي، السادة النواب الوفاتين، السادة أعضاء المجلس الشعبي الولائي، السادة رؤساء البلديات، الهيئة التنفيذية للولاية، الحضور الكريم، الزول في اللون. إذا قبل كل شيء بودي أن أشكر السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي على تنظيم هذا الحفل بمناسبة رأس السنة الأمازيغي 2073. حدث هام لأنه مرة أخرى يؤكد أن ترسيم اللغة الأمازيغية لابد أن يتبع كذلك بأحداث وإجراءات لتعزيز هذا القرار السيادي الذي أخذته السلطة للبلاد لتثبيت مرة أخرى أن الأمازيغية من الثوابت الوطنية. في سياق متصل كذلك يودي أن أشير إلى أن في احتفالية هذه السنة كذلك بادر المجلس الشعبي الولائي بتكريم نخبة رياضية كان لها الفضل أن رفعت الراية الوطنية عالية. وفي صدى هذه الأجواء نشيد وطني قسما كما سبق وأن ذكره السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي. سنة 1973 رأس السنة الأمازيغية يأتي في ظرف وين الجزائر بحاجة إلى الجميع أولا، وكذلك مثل هذه الأحداث تأتي لتعزيز مرة أخرى هذا تلاحم المواطنين عبر كل تراب الوطن. فشكرا لكم سيدي رئيس المجلس الشعبي الولائي على هذا الجهد. في سياق آخر هذه اللغة الوطنية لا بد أن تعزز كذلك بوضع محيط في الإدارات في الأماكن التجارية حتى تكون على مرأى ومسمع الجميع. ولعل من خلال هذه الإجراءات هي كذلك فرصة حتى يتسنى للجميع أنه يكون فيه ما هو نقول مفردات مقننة لهذه اللغة. فمبادرة الإدارة أو البداية من إدارات البلديات الإدارة المحلية تعتبر مبادرة للتشجيع، ونتمنى إن شاء الله أن تعمم على كل البلديات وأن يسبق أو يلحق اللاحقون بالسابقون بكل بلديات الولاية. فلا يسعني إلا أن أهنئ الجميع على احتفالية سنة 1973 رأس السنة الأمازيغي، لكي أقول وأجدد سلاسل مجاز الجميع إن شاء الله beaucoup de santé, beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite. L'année 1973 doit être une année charnière par rapport aux années connues, les années Covid, qui ont été, je dirais, un arrêt qui a touché l'action de développement de notre wilaya, comme il a touché pratiquement toute l'Algérie et le monde.
ولكن aujourd'hui الحمد لله بعد ما تعافات الجزائر من هذا المرض من ان شاء الله que 1973 soit pour nous tous une année d'effort, une année de réalisation, une année de service pour être au service de ces citoyens, des citoyens de la wilaya. Et que Dieu préserve tout le monde, à vous, à vos familles et à tous ceux qui vous entourent. Merci de m'avoir accordé cette occasion. نسقبوا عارفين وجد تيزي وزو يسلوين الطريوالين وفريد الطريوالين وفريد الاسقوبه يغادول ثوا شولت الطرابسه يدبها لك مخالفات ثوا شولت الودان الى الدالن الفقاوله الحربه او اللي غازو في الاول لاقي نسقابوا عارفين وجد تيزي وزو يوكل الحضار طبعا رايكي لوسفوكل لوسكواس جديد اللي بازيغون دونك طبعا رايك اسقابو عارفين وجدو تيزي وزو قد طبعا رايكي يوكل ادلال ثقالا التبزيز يديه كاو اسقابو عارفين يتبازيغ في تبزيز تيكال في غوالين اسخدم تبازيغ في تبزيز في الوردات العروي اللي شد لك ورس يوسدر لي انا ثقي تبزيز التاكي تسد يوسدر لي شد تبازيغ يوسدر لي وسخدم التبازيغ يوكل اسلف كيو ازل ذنبران سورت طبري بدوغال ديت بالداوث ديوث توثريث ثغاداوث كونسيفت إيكلا ديت بالداوث دونك تصل الشغل ماشي كثر ديت بالداوث غاسر السلاح لكل اكل اللازك اونيتي القرافيد اللي ياكل لي ميليتون دي موفمون اسوسياتيف اللي ياكل لي ميليتون دو لا كوز الحمد لله لا ديت بالداوث بيتصل الخدمه اتصل لقديش يمازال هذه تواخذ يوكل ثبازيغ اتسيلي سود اونسيف داخل بوادر داخل تبداوث دونك لقد كل لقد تلقى السلاف فاطت صغيور اللي ديفار ولد مزواروث تلقى السلاف الفغر صغيور اللي دوك لا عقل اللي تسقاموت لوك تزال تسقاموت تاكي يقدي على سوس غطورات تدبل اسلي اللي يعطيك الصحه غدا نعطي جبيل هي عقل لك تسقاموت تاكي اسلي يعطيك الصحه دونك خدمت ازال 63 صغيورين لو فات بازيغ لو فار اطاس الحوايج قدام ليك بارابور التزريك اللي يعدان دونك خدمت 67 غيوانين خدمت تيشميلي يوكذا يخدم الإثبازيغ سوباتا يا لياس ويسبيس وهذا اللي يوكذا يموثل اسلي لا فلا رحمه ربي ربي يغسل سيدي رحمه وكذا مازال درب اسلي اللي تسمنيه وتغزل العبار وتسمنيه ونقدم الخدمه غير زلال دونك هكا تزرع بالخدمه 67 غيوانين ربي يستغفر الله 63 غيوانين القيمه الحضارات وإذا قال تسقى متاكي لو اختزل تمازيغ الحضارات فيريفيا كل نوت شاك مور إلا فيريفي سي نوت لا لا لو سي تغذت يبولي فايكي إن شاء الله الساكي أغديال لي ريزولتا الدفاع التبزيز التاكي دونك اسالي لي غير والي هاديو فرارن كلشي مبروك في الاول في غوالين ادرو فرارا اسالي لي باب كيلو ثلاث بحال باسكو تسكاب لي تبزيز التاكي ثلا بيذنا تخدم اي نموذج زبال التمازيغ خاصك سي فاي لو فات التمازيغ لو فات غيوالين هذا تخدم التمازيغ لو فات هذا توش طيوين بيحمدوا لي هرزات سوبوال اللي خدموا سقامو عارفين ويزدو تيزي وزو خدمت ذيك الكوادر هذا اللي صفحنا تصطاس مازال على ديالي في الحاجات تاكي ولا قديش اللي كيقدر خدم موال اذفلان اين على لي كوميرس اين على لي زورنات سوبثا ادري قال في غير يبوس الاول في مورا بوسقابو عارفين الجديد الخدم بيوت التمليليت اللي كيقدر خدم الموال اين على لك الكوميرس سوبثا دونك الدول على وحريش ويسيد تبغى كده على السوق لاقي انا تجبيت اين الدلل يديو فلان اللي ثروي وين الدوليت اين الدلل يديو فلان اللي ثروي وين تمر تفريق توقفها في مورا عرفين في مورا سلمين اسالي كلشي مبروك في الاول تنفذ السجل تمر للجزائر هذه الدوليت برا تنفذ الشتاء اغنى والقسم او اللي يعطيكم الصحه ان شاء الله مازال تخدم بالمقدمه بزاف اقل غيدول اي اللي مزبلات نخدم دونك الثقاله او اللي اسكوس ابيكاز اسكوس ابارش اسكوس افاز وثربيرت تم تمس بالحمله كنا زون في الاول سيقنا اللي بيسيكل شي تربح ثلاث تجميد سنسود الرحمه دينا سيغ غير نفرد رز من الزو في غوانين قد يخمنا في المزيغ كثيرا سيدا غوت نودو تفرارد تمزوت وانا غاسا كي تفرارد تمزوت وانا ماشي اللي كاين نقيم وكي دارز كان كي خاطر خديم كلان خديم نخدم ومازال نخدم خاطر انا زكي ماشي هو كاين نقيم خاطر انت مزيغ
ما لو سدنا راه وترفينا راه ما ولانيش ما ترفد لو كان يجي خاصنا نرفد يعني نخدم الواجب في لنا كي خاص نخدم ساكي ظل الفرح خاطر يناير ما كاين دوك تساوي ثلو باش تلاقيو وديني تنمير ثلون تنمير ثلون دهكنا الخديشه خاطر كنا وديني ودهكنا الخديشه كنيو والجميع راه نخدم خاطر يا تسويلات ومعناها اليوم كذا يعني نخدم افروي كان يجمع تيديفلو خاطر ما المهم وقيد ديفنا وقيد يسبل انت واحد نسالي يسبل لنا الدنيا تنسالي ولكن تمازيغ تتسلالي يا اخي كلي شي طعم زباهي المود هيد المود هيد المود كلي ساكن وسخموا عرفان غير وانه ودو الواجب لنا الا كنخدم الا كنسد تمازيغ تاكي ديال لادمينستراسيون ديال الخديشه تشدي تغوات خديشه السن ومازال الخديش ان شاء الله راني ذا مزيان يتغواني النظام ان شاء الله كل يوم الكميات زاد وديني غتاني مثلا وين وكنوي داغ بعد خديشه كي داغ الماليه لا لي ميديا شوضون اول بوكيدو اكسيتيرا غادي غتاني مثلا وين يعطيكم الصحه ان شاء الله المية سواين والخير غادي غاسكو سمكاز لا مربوح صحه لهنا يجيرين سمثا غتاني مثلا وين يعطيكم الصحه والتنوى تشدي دي تشاد يكوني وين مثل كاكير يدلس دوكي كي نحرف الناس كندخلوا ناس ماكلات نيت يدلس غلاين كي نحرف الناس والصور هذا غير تجبد يتقطع ديون ديال مدن بحال مولود معامريه اكسيتيرا بس نيا في المثل ان شاء الله سيس نسود الرحمه خاطر راني المدن في المزيغ ود المدن كليا ولا نصوض الشر باش انا خدمنا في المزيغ ان شاء الله هاني نخدم شي طاح يوكل الجيران ديالون لكن ديالنا الونيسيت ماكلات يزيد في فراتين اللي زيك وقاريتي هو السكينه ستيرا تدفن ينكورا تنمير الون واتكم صح دونك تزريك تاكي الناس كيف تزريك اذا مزوار يميزورا نستخدم موالني ونتبت نخدم وكدي موسينا ونزاكي دونك نخدم في كاتب غيوالين نستخدم عند ديك موضوع داين يقلان لا لوجيك ريسبكتي ديك الموضوع كيليا هي تقريبا ترى تزريك في ثلاثه هذا سنهكي غاكني دا كنا نخدم داني فردي السن نوكتازل كنا ديالي وكتازل طاس فيلي علينا نستخدم المزيغ اما داخل غيوانت انا برا غيوانت اذا اشتكي كسنا لاين اسجهد انتو ثلاث في فهمتي نشتكي هو قلت جملتين زمرات نار كيما راسنا كنملل افلاس يعفو ربي الى كان مقدي والزكاه سنه قرنيك السلسه قبل اليوم ولا قديش بوسا انا خدم الزكاه انا خدمي والزكاه اكن تو على راسك زوج لون كيني اسيا سيدون c'est Kosovo Vendôme pour deuxième place championnat arabe des Bahreïn. C'était le 22 février 2022. Bon, c'est que Farhar Mekaron Orineka. En plus de ça, Farhar Mekaron Orineka première place. Ça fait plaisir, c'est Wayne. لا سي الويت سبيلت تبتي ديال الناس الواد اللي يصبر يسقطوا غرفات لو جدو تيزوزو دونك ساكن هكاد البضاد ايواس وسفوق الداير هكاد صبغه يكين ورز يتغيوالي ديال فرارا اللي كتجيز الثاني تمازيغ اسني كلشي مبرك في الاول اربعه غيوالي ديال فرارا وكادو دلو فراسي ديال السلامه ولا فولي كارزل يزرق الى ديال الحول دونك اذا غاد ادر تجبيت اذا غاد الى دلنا كنا ذوك اللي وين يشقى الشارع وكان اذين الى دلناكي ادو فرارا اللي ثنغو وين الدوليت ثنغو وين التفريق سو فعلا تفريق سماثه في مرثى عربي ثنغو مرثى عربي لا ليج اسلامي اسينا تنفذ السجل قد بورد الجزائر صفر حب بورد الجزائر صفر حب لا كابيلي او لا يعطيكم الصحه السلامه والافوذي كارزل غارزدات ان شاء الله تنفذ السجل قد بورد الجزائر اللي الدوليت مره دونك اسيني غاكو الجزائري سماثه على غير مزداق كنت فريق سوغا فاغي بازي غير دابا اسكو ساعه ديال الخير من هنا وثاني مرت في الاول ولا